Pan linguasa me banaroj kamandan le rode dor jani jang chika take a plan ko gorkan no de kan we South Sudan de kan a careful la dundian ko shel telradien mu gorkan no de South Sudan de jarwaj murai kona tama ti debate ten kana ti kon la jang ko di no ban South Sudan ban je nang nyamdi ki bu kon raji di tele jordo dien me bi kap ko kon ko kan kene de kon la jang tama ka jen gwas me chika dual duala ci duala ka jene ne la ken dual kan ko mishi leadership te jen kaka gwi ken no dong te mde to kaka right now ci kana ci wono no ne bete ka gotan wan te bi kan ka ka bi ka bom reide along ko ci kana goro te karamimo rada dien me de position kon te geten ano de kan ka de ga kan kaka mo right now ga jagwas me jene alaken right ken ka key power ka luang kana control do dan de na de kana control ka je right ken ko ken ti la politician ni chit kan ware do dan de kan ka control ka je jen ndana ticketing kan de shal ka ti jengel the council kan dial kel ka kwarkin taken ka duwol tungwan ko do dan bi ko nyam ka je ko right now na ngajenu an South Sudan no shetekane tungwan tichi lodien che jat kake ku kan duob dan de kan nas de kan ka luango de kan ka dominate ke je ku kan lagor so tiken ka strategy let kan ka ku kan jang de kan remain di ka power for very long time a chaga de wo je teram mo de ka wan wat dan tiketin ku kujamo ko gui kan no tele option dodien chikan guje no whatever they can do all with all their power ke longa down take care because they'll use ko bune dial because control jang char yale ka la tok shirmen chalaria ka cha analyze bo and mandan le roda we ka so Sudan le na ne nan tama la mali la ka tanke ba mal budget tan bikir mi yade be jodak na mekeliu awa mi char yale ka kan la dien jene ken ku kan nas ku kan mislead along international community la jo kan no na nong na mal teleriak tene na ka male da ne cha time jung 2018 kene jienten baje ta ni ke wargani dundo yo misha ben ko de je implement ke de je las action de mal mo de je aleka bi ka nyoko makai ka jok so ku kan win mon ku kan mislead along ka tun wanten content dong de South Sudan jakoniam la gor ka no bi kana lat ka togdien but when it come to implementation bi go rodien nyoko mu ku ka ka jok so ko kujamo ci jang ci goro aleka no bi ka na bi kan ga deal control. And the only option right now, we can control we can resources, South Sudanese resources, we can use should clear should can damn. Can titi kongwani ti chicken karialika laken ko bikin ideal bikin deal dominate kayo. Di en chunen tema ngai konti kon lat korodian. Di en ngaji no shinwari right now nwer politician. Chikene ngaji no shika telo tin kono te kel ke kira. Kira ena la mimo kan nuere mgoro batika power ki goro be mit re kuma ka South Sudan mo badil surrender tet ka jane. So me le rode jana. Ti jang chara realika chiken a goro bigani ideal bikene control. So control niam. O bikene ideal biken ka kokiyo. And then ka placed in content ngai kene kenen wo boom. Goten kon ngai ke boom e jonglei state e apanal e unity state kan gote kontin gwikan no gote team kan ko conduct ka kan diken kan ko konkok no she can bu gwatele gwalmo bikan ruikeje rayuike South Sudan so kujamo they have only one option remain option mo wodi bikan ne dial bu gana ko yo ajen menen yana tama one can long no they can all this resource tin kon jigre wike South Sudan they can gedil jek they can gedil cap then yo mi chicken ka dwal pinchir me chicken galani ke 2013 na kan wari and then chicken gorno biket diality we can ga realika then ba na ba koko and the first group da na ba kok ba la nuer ko nuer kan it count boom ka boom widian
mission nuar mi jakaj ano la kana ngaje no bu kormo ba ditin kan wo nuar bume ko bum nuar ba nuar dien mishit keje ba jakok so borum no bom kana bom no so chicken they been directly lo big nuar can ka face ka front chadem talk but they can use those resources ko big na can ka kok chinuar don't want you should surrender right now and no can it mo shi surrender pinkir mi yadit kan me mishar yaleka already kuma kirmi yadit kel kana janken den kontla jeng elde council no na me amirutin kan nuwar tele ka mishit kana mo tele ka nuwar elde council de dong de mat de kan doba dan de kan ruling de kan lat ka je teleja so ka kon desperate tele do mo gwa mu we ka kon yam so ko kuje moni kan jang leader real karodi ne ka manyam bike kwarb kana dila nang ni shang rewde gor kan no en military bikana deal kaf anywhere bitene kan le general special chief of defense force balakan cheng bu deputy bala ran we dodien just to make sure that law in to talk coach they're going to use that and they are using that right now and chief of defense force yach when en polna mi yen yen we en katin kokien chit ka national security ka ngante tino ka jang ka gad janin ka dia ka mishi we gujije to be specific gad jan the token dial be ka bargazal ke gad wa Arab state so to diality ka di share leka ano ba government by dominate kan ko ngai kan no once jen kaka shabu nyoko lunjo kaka unless you can ter ka kor ka shi o ba ka peno dong de ko ri chijen ba do bine dial bwenken ba ren lep bine dial bu ko nok lo dien be kana kwan ba chebu we tok duel kel shit ka ta adam te ka jatama nana je South Sudan ke liu chaje dominate tok duel kel karwada a chang bala ro ka jang ba bana jen bu kono jek ke dinka bargazal akine tin konti la jang tin ka wara bala ne kirmi yadit so chene dialti chaka mo kangu ka position titit anyong mo kon wi nyoko yo ka goten konen chane to chaka kwentin chimen chalare no kan jang chare rale ka la togo no ne be kene dial be kan gadi dominate goden ya mashamu ka lwanga kan ka goten content tie kan ware chana we jet ke jongle ngai kon kwara kon te ka jongle inte right now ki tinde kel ke kir shiro nan kan it konti la governor no but ne kon tie ka ngai kon diale Michael Makwel wet beni be bor ka bor ni he jongle state tie ka kanore ka kobo cha latin Michael Makwel wet kan wudi shal kame kol manyangju mi jini jieni no binyogo we gwada mo ka pana bi oji gude shal ke chol ton balok nga ay wudjanga tie gwada din dio jeran balit kiran te kamala kal so ne dia likene kono shamu ke power kodi biken nyin kan nore tia ko kanetun kontin kun nor ku kan ga border komite mi jeng ma chala da jang dong nor be kay so kuje mo ramadan run border bi to na nyin ke ba buga ruen gang man buga tere ka ka kwa kanga kanete to that is why you are seeing that so ko kuje mo ne man le rode jene nori kode kon ko tika power de kon tika long de kon tika bomb ngat na gwadan dan en tuog wanete ngas nem do badan en kwa kon yar ka jene titi so kuje mo de jogo no ne shong na kel janki ka real kan obi kon dominate but mo ko ran real ka abana shong kel la kel then chicken kon bulo duno mo lo dan we kaje tay shit ka do ba kwa ka kon ka jemen tama politician kon ne de kon tilla kwar kon so ba kon dominate kan be kon control changa dor chana je bijek manda dien it's not about leadership kan ware it's about safety nuar safety matter chi dini leadership chi dini yo ba dini leadership dini ode na de ka tek so na me gore jen ode je nyaga yekel ani bana chongo gwada mo bana je ka another information that dien be nyaga yekel ko wasan be and again make sure no share channel share support ka bi ane diala kontilla kon non royni gwasme biya ngach anu lat kana tuok ani biya takamal bana je no ka la